Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Ulu Allah Taala'nın atmenen başlap jaratılanga maqtawlar, peygamberimizga salam salavatlar aytıp bugünkü cuma namazыбызda dagы ötkөн temalardı ulap namaz özgöçө mına oşol jamaat menen okuunun, meçitke kelip okuunun artıkçılığı jönündө bugün söz kılabız. Jaratkan Allah Taala keremetli Kur'an'da "Qad aflahal mu'minun." Euzu billahi mineşşeytanirracim. "Qad aflahal mu'minun." Çındığında iyiliğe jetişti. Çındığında iyiliğe jetişti. Kutuluştu. "Ellezine hum fi salatihim khashi'un." Çındığında iyiliğe jetken, utkan, kutulgan imandılar. "Ellezine hum fi salatihim khashi'un." Alar namaz okuganda Kudaydan korkuşat. Namazların Kudaydan korku okuşat. "Vellezine hum anil lagwi mu'ridun." Alar jaman sözlerden, bekerçi sözlerden başı yürüşöt. Alardan baş tartıp uğuşpayt. "Vellezine hum lizzekati fa'ilun." Alar öz zeketlerin uçurunda berişet deydi. Müminun suresi 1-4 ayetlarda Jaratkan Allah Taala imandılardan iyiliğe jetkendigin bayandap "Qad aflahal mu'minun." Çındığında imandılar iyiliğe jetti. "Ellezine hum fi salatihim khashi'un." Antkeni alar namazlarında korkuşat. "Vellezine hum anil lagwi mu'ridun." Alar jaman bekerçi sözlerden başı yüzü yürüşöt. "Vellezine hum lizzekati fa'ilun." Alar zeketlerin tak vağında berip atkarışat. "Vellezine hum li furujihim hafizun." Ali iyiliğe jetken Kudaydan korkkon imandılar özlerinin namuslarını saktaşat. "Vellezine hum li amanatihim ve ahdihim ra'un." Alar biröge bergen sözünde uadasında tak turuşat. Oşonsu menen iyiliğe jetişti. "Vellezine hum ala salavatihim yuhafizun." Alar namazların tagat karışat uçurunda vaktısında. Allah Taala ayetin ulandısında "Ulaike humul varisun ellezine yerisunel firdausa hum fiha halidun." Mına oşolor ülüşün alıuçular alar erteң jaratkan Allah Taala'dan özlerine ülüş katarı Firdaus ala. Firdaus beyişini alışat. "Hum fiha halidun." Alar al Firdaus beyişinde tübölük kalışat deydi. Eğer kimde kim Allah'dan korkup namaz okusa, jaman sözlerden alыс bolsa, zeketlerin uçurunda berse, namusunu saktasa, aram zina işlerge barbasa, jana oşondoy ele bergen uadasına tak bolup, namazları da öz uçurunda okula turgan bolsa, bular erteң jaratkandan Firdaus beyişini alışat. "Hum fiha halidun." Alar Firdaus beyişinde tübölük kalışat deydi. Urmаттуу jamaat, sözümün başında belgili bolgondoy, mına oşol namazına beken bolgondordu Allah Taala erteң kıyamatta beyiş menen sıylары jönündө bugün söz bolot. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutu hadislerinde "Salatul cemaat afdalu min salatil fazzi bi 27 daraja." Jalgız özünçe okugan adamdın namazına karaganda meçitke kelip jamaat menen okugan namaz 27 есе darajalуу bolot deydi. Kebir rivayetlarda 25 есе deydi. Aytor, mına oşol emne jalgız özüңüz okuganга karaganda jamaat menen okugandın soğuğu ayabay көп eken. An Abi Hurayra radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu aleyhi ve sellem qal. Abu Hurayra bizge jetkirgen hadiste merimdүү peygamber mınday deydi: "Man gada ilal mescidi ve raha." Kim meçitke basıp barsa, andan keyin üyüne kaytsa, "A'addallahu lehu nuzulan minel cenne kullama gada aw raha." Allah Taala al adamdın her bir meçitke baskanına, jana üyüne kaytkanına meçitten bir orun dayardayt deydi. Meçitke basıp kelgeningizge bir orun, kayra üyüneke üyüңüzgө ketkendiğingizge beyişten bir orun bölüp, Allah Taala sizin beyiştegi agorotuңuzdu, üy jayıңızды ne kılatken künden künge kengeytirip koşup janına dagı bir üye koş, dagı bir komnata koş, dagı bir komnata koş dep meçitke kelgeningizge birdi koştursa, kaytkanыңızga birdi koşturat eken. Mına azır meçitke kelip sabak okup, juma okuyum dep kütüp oturgandarga kut bolsun, sүйүнчү bolsun. Bütünдөy dünya yüzünde bugün eldin bardığı jumuşun başkasını toktotup koyup jumaga başka şaşılat. Jumaga kelip atkanda bir uy kuruluptur siz üçün beyişten bardığınızlarga sүйүнчү.
Азыр намаз бүтүп, дуаларды кылып кайткандан кийин үйүңүзгө жеткенге чейин дагы бир үй курулат экен. Жараткан Аллах Таала уадасында так, уадасына каршы чыкпайт. Эгер биз ихлас менен намаз окуп Кудайдан соон үмүт кылсак, иншалла мына ошол келгенде бир үйлүү, кайра кайтканда бештен бир үйлүү болгон инсандардын катарына кирдик. Ан Бурайда قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. Peygamber keyinki hadisinde Beşşeril meşşain, meçitke karab baskan, tündölör karangıda fanarik menen, çırak menen meçitke karab baskan adamlardı suyunçülögün emne menen bin nuri tam yevmel kıyame, kıyamattagı toluk nur menen jarıktık menen deydi. Kıyamat günü ayavay Allah Taala aytkanday kebir жүздөр kararıp, kebir жүздөр nurdanıp jarık bolat eken, karargan жүздөр bular günökörlördün tozakka kire turgandardın alamatı ola turgan bolsa, nurdangan, jarkıragan жүздөр bular beyişke kire turgandardın alamatı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, karangıda, bagımdatka, şamga, kuftanga, fanarik menen, çırak menen karangıçılta közünün nurun ketirip kelgen adamdardı erten kıyamattagı toluk bir nur menen, beyiş menen sүйünçülögülö deydi. Anas radıyallahu teala anhu jetkirgen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Men salla lillahi 40 yawman fi cemaatin yudrikut tekbiratal ula kutibe lehu bara'atan. Bara'atun minen nifaq ve bara'atun minen nar. Peygamber bu hadisinde kimde kim 40 gün cemaat menen Allah üçün namaz okuyturgan bolsa, 40 gün meçitke kattap cemaat menen namaz okup ve yudriku tekbiratal ula, birinci imam Allahu Ekber degendeki takbirdi birinci takbirde aytat. İmam turuңuzдар, saptalыңыздар, namaz başladı dep Allahu Ekber degende mına oşol imam menen birde Allahu Ekber dep kalgan bul öte çoң sooп. Peygamber bu hadisinde aytat, kimde kim 40 gün meçitke kelse, 40 gün meçitke kelgende bu jerde kebireler telefonumdu bezu kılam, başka kılam, aldıga tur, arkaga tur dep oturup imam Allahu Ekber degende Allahu Ekber deye albay kaladı. Meçitke kelgenden keyin mına oşol saptı erterek toluktap, tüzdöp, telefonun erterek bezu kılıp katarga turup imam menen birde Allahu Ekber. İmam Allahu Ekber degende koşa Allahu Ekber degen bu şariata öte çoң sooп eken. Peygamber aytat, kimde kim 40 gün Kuday üçün meçitke kelip mana oşol imam menen birde Allahu Ekber degen bolsa, jaratkan Allah Taala al adamga eki kutuluu beret deydi. Al eki kutuluudun birөөsü bara'atun minen nifaq, birincisi mana oşol eki жүздүүлүктөн, jasalmalуулуктан kutulta turgan bolsa, ekinchisi bul bara'atun minen nar, tozokton kutultat deydi. 40 gün cemaatka keletkens, cemaatka kelgende mana oşol imam menen birde Allahu Ekber deydi ekens. Eger uşul nersege siz 40 gün jetişken bolsoңuz, anda siz inşallah jaratkan Allah Taala'nın aslında eki nerseden kutulat kes. Al eki nersenin birөөsü eki жүздүүлүk, munafıktık, ekinchisi bul erten kıyamattagı bütünдөй adamdardın eňsösü bolgon, kutuluu bolgona tozokton kutuluu deydi. Allah Taala sizge uşul nerseni beretken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne üçün imina mına oşol 40 gün imam menen birde Allahu Ekber degendi bu jerde basa belgiledi. Anda 40 gün oşenti başka iş toktatıp koyup, kelip koyup, andan keyin başka işi kıla bersek bolobу degen oydagı kebir umniylarga kelbey koyboydu. Bu Peygamberden 40 gün kimde kim imam menen birde Allahu Ekber dese, tozokton jana ekizüzlükten kutulat degeni, bul mına uşol çınıgı imandуу adam gana imam menen birde 40 gün meçitke kata Allahu Ekber deylat. Kimde kim 40 gün Allahu Ekber degen bolsa, al andan keyin dagı, andan murda dagı mınday iştine kılgan emes, üzgön emes, kaltırgan emes. Al Kudayga ihlas menen janakimde rojulun sana jürögün meçitke baylagan adam. Bul meçitten çıkkanda janakimde balık sudan çıkkan balıktay olup kayra meçitke şaşıp kalgan adam degen söz. 40 ele jolu kılıp koysaң emes, belki mına oşol 40 jolunu bardık adam kıla berbeyt eken, mına oşol 40 jolga jetişken adam demek bul andan keyin dagı mına oşol emne Allahu Ekber dep azan çıkkan uçurda jumuşun, uyun, malın,
башкасын баарын токтотуп коюп мечитке келе алган адам деген сөз. Демек кимде ким 40 күн ушинтип жамаат менен намаз окуй турган болсо, жараткан Аллах Таала эки нерседен куткарат экен. Мына ошонун бирөөсү эки жүздүүлүк мунафыктык боло турган болсо, экинчиси бул тозоктон кутулуу дейт. Мына ошол биздин Кыргызстандагы өтө бир өркүндөп, өсүп, өнүп аткан жамаат таблиг жамааты, дааватчылар жамааты дагы мына ошол 40 күндүк дааваты бар. Бул 40 күндүктү дагылар не бирөөнүн түшүнө кирип эле 40 күн дагы чыгалы деп белгилеп койгон эмес. 3 күн өзүнүн не бир себеби бар. 4 айдын өзүнүн себеби бар, 40 күндүн өзүнүн себеби бар. Мына ошол 40 күндүн бирден бир именно 40 күндүк дааваттын барлыгы мына ошол жамаат дааватка чыккан адам 40 күн ал мечитте болсун, бул мечитте болсун, имам менен бирдей Аллаху акбар деп калса, мына ошол Аллах Таала ваада кылган, пайгамбар эскерткен тозоктон жана 200-дөн кутулуп калсын деген бир жакшы ниет менен 40 күндүк дааваттын тартиби түзүлгөн. Анткени 40 күн дааватта жүргөндө только мечитте жашайт алар. Алар 5 убак намазда мечитте болот. Бирок жараткан Аллах Таала мына ошол 40 күндүн ичинде дагы бардыгына насип кыла бербейт, Бул ким Аллах Таала сүйсө ошолорго гана насип боло турган бар. Анткени мына ошол эмне имам менен бирдей кылайын деп турсаң деле кээде ичиң ооруп калышы мүмкүн, даратың кыстап калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Же сен даратка чыкканда биякта намаз башталып кетиши мүмкүн. Демек бул өтө бир кылдаттык менен, тактык менен жүрөктү Кудайга байлап аракеттенгенде гана 40 күн имам менен бирдей Аллах акбар дегенге жетишет экенбиз. Демек бул мына ошол эмне Аллах Таала сүйгөн, Аллах жакшы көргөн инсандарга насип кылат. Мына ошого иншалла жетишкенге аракет кылган болсок, жараткан Аллах Таала 200-дүүлүктөн жана тозоктон бизди куткарат экен.